ngemvume yakhe esivumelane ngayo ngifuna futhi ukuthi kucace lokho uIrvin usinikezile imandate yabantu abebe close kuyena ngalawo mazwi phathi wohlelo ngicela ukubiza lapha estage umfowethu uKhathide Ngobe from Ukhozi FM nomfowethu uSipho Mbatha usiqemeza ukube umfowethu usicelo Mbokazi ukhona naye ngabe ngiyambiza ngisacela beze lapha ngaphambili bafowethu ngabe ubulungiswa angibenzi bese ngeke sinifake nonke kwiprogram iprogram idinga abantu abambalwa ukuze ngezokuthatha isikhathi eside kodwa ngibone kufanele ukuthi njengabantu ebeniphila naye uIrvin ngininikeze isikhathini sami emzuzu embalwa nidlulise okuseyinhlizweni zenu ngoIrvin Sihlophe nina nobabili kanye nami ngokuzwa ngabangani bakaIrvin besingapheli olimi lakhe ndaze abantu abaningi through Irvin but ngicela ukuthi bafowethu uTshatha noSipho Mbatha esikhathini sami ngibaphe imizuzu emibili umuntu ngamunye badlulise okuseyinhlizweni zabo ngokuphila noIrvin Sihlophe sibonga kakhulu Nyambosi isikhathi osinikeze sona mfowethu inhliziyo zethu zibuhlungu kakhulu siyahluleka nokukhuluma ngicela nje ukuthi ngibingelele iziphathimandla zonke ngothi lwazi imeya zonke ikhona nabo bonke nje baphathi bethu SABC baphathi boKhozi FM bapholoba siyabingelela ngicela ukuthi iziphathimandla zonke ngiyibophe nje ngapande linye angizokuyibala ngamunye sibingelele nomphakathi futhi siyabonga Nyambosi ngesikhathi mfowethu ukuthi sinikeze siphefumulo isibongo emswaneni ngalensizwe lele la ebesi phila singamathena olimi nayo thina into ebisihlanganisa kakhulu noSihlophe indaba yenkolo ube ngifonela noma ngabe ngasikhatsini makhona ivesi alifunayo eBhayibhelini ubazi ukuthi uzolithola behlanganiswa yona phambilini sahlanganiswa inkolo kodwa ukukhuluma kwethu kuhlukane ngenxa ukuthi khona lapha ebengikhonza khona mina ebesifike sikhulume noSihlophe sikhuluma into engafani okwamakaza kamuva ngoba ngike ngahlala naye endlini mina uSihlophe cishe unyaka nohafu sihlala sibathathu bekuyimi kuyena kunsindiso umshana nangehlezi lapha so sasifike sikhulume ngenkolo sikhulume ngeBhayibheli bese sehlukana ngeyimfundiso ke nathi sasikhulele kuzo nami ngesonto engangikhulele kulo naye ikhuluma engangunaka yena mayekhuluma isikhathi ngokuqhakambisa igama lika Jesu mina la bengikhonza khona aliqhakanjiswa igama lika Jesu hlobo engimbonga ngiphezulu uNkulunkulu ngangimtshela uSihlophe sase garage lapha eMorning Side engine siwasha imoto ngamtshela ngathi wendoda sengithola okuningi izinto ohlala ungitshela zona sihlezi phansi uphikisa into engangikhule ngayo isemzweni yami ngithanda futhi nabaleli bomsakazo basi ngiyayithanda ngoba ibingasuka ulimi lwami uSihlophe athi hayi nangifika amabaso lapha ukuthi samba naye bebengibamba bezama ukukhama le yanto ngingabezwa kodwa ngathi mase ngimtshela uSihlophe ngathi mina Sihlophe sengikholwa uJesu manje amagama engawatshela uIrvin lawo 2021 ngathi sengikholwa uJesu lo iBhayibheli lithi asikholwe nguye ngoba nguye oyindlela neqiniso nokuphila akekho zakuyise ngaphandle kwakhe akuyona inhlangano engakwenkolo akuzona izikhulu zamasonto uJesu wavela wahlengezela inyembezi uSihlophe ejatshulisa ukuthi sengilali sengizwa lento ayehlale ngitshela ngayo kubuhlungu kakhulu nje belele namhlanje ngikhumbula sihlanganisa sizama amasente ngoba besibuye siphanda kukhona abanye abelungu kwemine ngibajwayele
isiZulu bayasazi mangikhuluma nabo ngikhuluma nabo ngesiZulu kodwa kwakhona into wafanele siyoyethula ke ngoba ube kwazi ukubhala